أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli Müslümanlar خير وخير شنا دين ترسار لودا передача Ардавамарзова قنينشي سهبتني الله تيز تعاتونيكا متيغ والقلورنيكا الله كونكونيكا ومحمد پیغمبر ديخ محبت كونيكا اختلاط فيدا الله تعالى دي وچين باكتر قرآن دي قيني بيرغزو بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم الله تعالى دي بيرغزو آيات قيني چي محمد پیغمبر ديز الله لوزوا اگر كز الله كنزواتا كنزا ازيج الله سكيليك زي گرين الله زاز تابيخ لوزو محمد پیغمبر ديز و حقيق أورتا الله تعالى ديز كون كانجدا إنسان ريز الله كانزواتا ومحمد پیغمبر كانزواتا چنام هلبتا عمل رالدي قرار رالدي قالورون لازمي هيك قالورون لازمي جوامي تغويلال محمد پیغمبر ديز لفالو ويلال و الله تعالى دي امر ريز متغويلال هاد بور قليزا قدنيز و الله تعالى ديز وچين لوك كان هنا چرجدا الله تعالى ديز وچين لوك كانزواتا إنسان أداز مرحمت لو بلر قدا و گناه لا غلق شده مغفرات قدا هداز الله تعالى دي محبت خي إنسان دي أدا مايلارن جوز برخانه كانده قستار هدان ريكي البته ام أدا متيغ والقلورون لازمية ام الله دي مقوفوني çalışmış olduğunu kanda da adan çalas kiligen adam emirar qiliza qudun lazimi. Hasan luhuda kasti ihtilat iz bu peygamber devirde atana oldu insanlar ve peygamber diz luhuz ve hakikatta ya Resulullah ya Muhammed peygamber çaz Rabbi Allah kandı. Ve ha vaktunda Allah din pata ayat atan oldu Allah luzu peygamber diz aleyhissalatu vesselam eğer abruz Allah kanzuvata abur viç Allah kiligran yani Muhammed peygamber de bruz künz viç Allah kilig zaz tabihuk zahik Allah har buyruq zuvata habur qiletah ve Allah dizni kü kanjeda hakikat hak düzni külik hürmetli bor Allah Teala de dünya din Rabbitir paçahtir çaz viçin vekil yaz virdlani qısa mahlukat Muhammed peygamber raqurni vir qısa xesetarni hadas bagishna همچی اراد از رقورنا والله زوجي هذا أورك الله خار هذا لها غفار كنه قلتاخ هذا لا چشنی قچو اگر چنت خوز کیتا هلبت الله دي نکانجده بشر الحافي لهدا زربتر عالم انشاءالله الله رزقوي هم خانولدا اداز محمد پیغمبر اخورا اكونا محمد پیغمبر دادز لوزوا يا بشر لهدا was çizmen Allah de was which is ihtin derece ganvo ama ihtin derece ve insan yazkanı ona Allah Teala dezik insit qida ibadet tarawun ulhana ona sthayar din dis khayar khaytini evidence khayar khaytini ujar khaytini ona din dalğanı düzri qalğanı havila ona was dust vol qanxanı dustar qanxanı ve was Muhammed peygamber din reh onu fiz ve insana ravaşni hadan sunnada haburni was gzaf qanxanı ve onu Muhammed peygamber din reh onu fiz ve insanır kasattir bu. Hakkıyla Allah Teala divaz hak din derece ganı. Hürmetli bor, baxtlu kastuşni dünyada Muhammed peygamber din reh kanxana. Ve hadan rike secizvi khaytini hiqon khaytini Muhammed peygamber din mühibbat avaz khayta kıyamati quz. İnsan deviçin amalları viri amallara cevap guz khayla kıyamati quz musurma ummati gılaz peygamber din ummati gılaz qaraqarna Peygamber de şefaatik akat muskayita aktin insan baklu insan ya. Ve maddi Muhammed Peygamber de aleyhissalatu vesselam hadis malum ya veri insanları ama insanları günahar iz çoruk ola har gızaf xey vaxtunda har cüre de iktin yağalmış reqer zalalatar akata vaxtunda vuj düz reqel xana Muhammed Peygamber de reqer tuz fiita rehqun mahkem de sanala qazata adaz Allah tin pata viş şahid div barambar suabaga qarda şahidarın köç çiz va Allah tin reqe çangan va insanlar yazo ve maddi Muhammed peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem luhuzva zi ummat veri cennet tisfida ancak aysenar koçiz inkarçiyar koçiz
инкарчияр отказун ва исанар кочиз. Абур вужлана хабар курла пайгамбар алейхиссалату вассалам лхузва wuj zigrin Allah's fenvata zeriqa sunnada fenvata zeriquna am cennet tesfir fida. Ama wuj asihayta am inkarchiya am atkazunu isanya. Yani adanchika nar cehennem jeda. Allah razikhi sahl luda kastih ihtilatava muhibbatih vichi lishanar işaraya ravaz walhan alamata ravaz walhana. Wada alam lishan rikasad yazwa eğer insan diz Allah kanzvata adaz Kur'an'ı kanjede. O şilahata Kur'an Allah Teala'nın kadim tir kalam ya. Ve eğer adaz Allah ni vahadan paktir kalam Kur'an kanzvata adaz Muhammed peygamberini kanjede. Muhammed peygamber kanku Allah kanku ni lişan rikasade. Ve Muhammed peygamber kanku ni lişan rikasade hada riyak sunnani kankını kandı. Ve idan lişan ahiret kanku yazıyor. Ahiret kütahticde ömür çünkü biri fizva. Ve i ahiretin ömür kanku am i dünya din lezzet rika zinnet rika için aldatmış da yagalmış da ihtin dünya din kol ahrika ha burada kanku yergaz kun. Ha idan leşan ameki adı i dünya din ömür da i dünya da viçiz kaçuz vazatar ancak ahiret de viçiz gerek koyda zatar yaz par yaz tukhon. Abur bu çağrılaha vaktunda abur helbette iz insan de iz ve Allah rızcıda amalar iz ve kısa ihtil terviyaz nasihatar duayar üçü iz ve masa cüredin ibadetar ve çavatani Allah de buyruğunwa ve insan rız khira ve çidin diz khira ha habur yaz ve ada dünya diz ahiretin dünya diz tukhuz ve par üçü hana gerek koda Abul Hasan Zanjani de ihtilat iz ve ibadet puçi inal binyalı mişkanwa Viler rig ve mez. Viler hikmat yazwa. Rig fikir yazwa. Mezni kisun ve zikir tesbih arava. Yani çez vilera sakrara kurta çina rig elde fikir avun lazım ya düz halal din düz şey iniz keliga vaktunda Allah div muquf jeda hakti iman ki jeda hakti fikir dol atun lazım için. Ve mitini çi hamisha Allah diz tesbihar zikrara bunu kandı. Ve izvaşta kisne kandı uçizlahata hamni ibadati kaylozva. Uçizlahata lavga buş ihtiltar idaldı kisun qısaya. Ve Allah Teala di Bismillahirrahmanirrahim buyruğu izvi Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kathira ve sabbihuhu bukrata ve asila. Ey iman ve isanar küne Allah Teala di muqal gızaf zikreya. Tesbihar ni hoş lozva ikünah ve nanih. Musurma mu'min kas iman ve kas amyazuki hamisha da hak rühtin pata hak bedendi mihiwal avunuk anzvahada. Ve viçin sabır khanek anzva. Sabırlı vileldi insan eğer ada gühül khazvata masasa ihtiye zalansa ihtilat izvata ada sabır khana abruz piswal konuk andaç. Eğer sa insan da piswal izvata savaxtunda ada cevap yaz ada piswal kon lazım tuş. Ya sa juan gafun aldı. Ya juan gafar aldı. Ya juan fikir aldı. Ada viç vine konuk andaç ama insanırla. Uçizlahat ju vine kon takabburlu ol am şeytan di iblis di amalrika rikala amalrika sad yazı. Hadan khasiyet yazı. Allah te khira ya Rabbi Allah. Adaz viç ama insanırla ağuzuk konuk anda. Ve eğer adaz hürmetlu valiyar alimar derece ve Allah di paygan ve esenar gerek kozvata adabroz khatur hürmet iz edep khiz hak tukhun lazım ya. Ama insan de akti mihitir insan riz Allah di paygan ve insan riz hürmetsiz bol kaluruz vata hürmetsiz bol edepsiz bol kaluruz vata Allah Teala di am mahrum iz ve pakvilika. Vişin berekatika mahrum iz ve haksanin berekatika mahrum cezva ve adaz ibadati düzgün bili kısa bili taati dadni çir cezva çirin vel atuz vada. Fudail ibn İyaz Allah razı kasti hada ve haber konuldu. Hektin kas jedolda salih amal salih mihi kas hektin jedolda ada cevap gana eğer ada niyet har mihi buriyata ada rike eğer Allah tıka kiçe valavata takva ada metsel hakikat avata düz gaf
وادا عمل رال ديك أشيرال غليرال ومسا هزبيرال وشين حقيقي عمل صالح قرار إزوات هذا أكاس لوهزو كي هذا am salih insan düz insan yolu. Allah Teala de hürmetli burçuni amal salih düzgün insan rika avra habrun cergede çuni kura kısa insanlar çeşne kaçuna çuni habrun düzgün kısarin rika kura. Ve çirik era Allah dih muhibbat, Muhammed Peygamber dih muhibbat. Muhammed Peygamber din aleyhissalatu vesselam i dünya dal alama ve ahiret din yukje dal di habrun sihil silsila devam cezva şeyher, alimar, valiyar, Allah diyek ani insanlara vazva. Habrukni çelik eri muhibbat kura. Habrun çeskan kura. Habruz katur hürmet edeb hüzva bruka kura. Çuni çi akal sva nesilar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.